Nifuza kugaragaza impano nk'uko mbikora mu muziki. Irene ubu akaba yamaze kwinjira muri sinema nyarwanda. Murindahabi Irene wamenyekanye nka Irene agiye gushyira hanze filime ye ya mbere, agahamya ko izaba ari nziza yo gufasha abanyempano muri sinema nk'uko amaze igihe abikora mu muziki. Uyu muhanzi Irene yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe aricyo dukesha iyi nkuru, nyuma yo gushyira hanze integuza ya filime yiswe Isereri izatangira gusohoka ku wa 4 Gicurasi 2026. Aha yavuze ko ngo bafite sosiyete y'imyidagaduro icyo yise MI Entertainment. Iyi rero ibamo igice cy'ikinyamakuru, igice cy'umuziki gifasha abahanzi, cyane ko ari abo twagiye dukorana kandi muzi. Twifuzaga rero kandi kwagura ibikorwa byacu tukinjira no muri sinema. Irene wamenyekanye mu itangazamakuru azwi nanone mu gufasha abanyempano banyuranye barimo abahanzi batandukanye yagiye amurikira abakunzi b'imyidagaduro. Uyu musore yakoranye n'abahanzi banyuranye barimo Vestina na Dorcas, batangiranye urugendo kugeza ubwo babaye ibyamamare mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda. Uko yagiye afasha abanyempano rero banyuranye mu muziki, Irene yavuze ko ari nako yifuza kandi gufasha abafite impano muri sinema binyuze muri filime ze. Uretse filime yiswe Isereri, Irene kandi ahamya ko afite n'izindi zinyuranye yitegura gukora mu minsi iri imbere, zose akazajya anyuzamo abanyempano banyuranye. Iyi filime ya mbere ya Irene izaba igaragaramo abasanganywe amazina mu myidagaduro y'u Rwanda nka Inkindi Nadine Aisha, Nyabitanga Nicole ndetse n'abandi benshi. Uwo nakoreye mu kinyamakuru ashobora gutinda kunyishyura, ariko uwo nadodeye akanyishyura. Amagambo ya Mutesi Scovia. Itangazamakuru ni akazi dukora umunsi ku wundi kabyara amafaranga muri rusange, ariko njyewe ntekereza ko nta muntu ukwiye gukora akazi kamwe kereka iyo nta yandi mahitamo afite. Mba mvuga nti uwo nakoreye mu kinyamakuru natinda kunyishyura, uwo nadodeye umwenda azanyishyura. Mu Kinyarwanda bavuga ko ubuza y'iburyo akama y'ibumoso, ngira ngo hose tuba dushakisha. Iduka ryanjye Scovia Fashion Shop ryatangiye nyuma ya COVID-19, rigiye kumara imyaka 4 rikora. Curuza imyenda ariko akenshi twibanda ku byo twadoze kuko harimo abatayeri. Dushobora kudodera imyenda amaresitora, amahoteli, ku buryo njya mvuga ni ayo ngayo make iyo yabonetse ayitangazamakuru atabonetse nabaho. Tugira abantu batajya batekereza bati uyu munsi ndamutse nsohotse muri ibi nkora najya he, kuko mu myaka 60 umuntu ashobora kuba ananiwe kandi koko umubiri ujya ugira ibibazo byinshi. Niyo mpamvu natekereje iri duka mvuga nti igihe nzaba naniwe itangazamakuru, aka kazi nshobora kugakora kuko katantegeka amasaha, kuko ikinyamakuru n'amakuru bintegeka amasaha, igihe n'ahantu. Mu gihe idukaho nshobora kugendera igihe nshakiye harundi, nubwo no mu kinyamakuru bishoboka ko haba hakora undi, ariko ndamutse nyoboye ikiganiro nta wansimbura. Uko imyaka insunika hari aho nzagera nkumva ko ngomba kugira ute kubyukira amasaha runaka. Ibyo binsunikira mu zindi mbaraga zidasa n'izo narindimo zitangazamakuru. Tukibaza tuti ese koko imirimo ibiri yananiye impyisi? Njyewe ntabwo kuba nkora ibintu bibiri bivuze ko akazi kose ari njye ugakora. Sinkora facture, sindi umutayeri, ibyo byose simbikora njyenyine. Njyewe nkora leadership, ngahuza abakora iyo mirimo n'abakiriya. No mu itangazamakuru niko bimeze. Amakuru ashingiye kuyashaka no kuyatunganya. Igihe bamwe bayashaka, nanjye mba nshaka abakiriya. Haba ikibazo ndamutse nibwiye ko byose ari njye uzabyikorera. Iyo ukorana n'abandi ugenda ubaha inshingano. Ntabwo wakora ikintu kimwe umwaka wose nta kivamo. Kandi no mu itangazamakuru tujya tuvuga ko nta kirimo. Birashoboka ko hatari ibihagije, ariko abaye atarimo tuba twaratashye twese. Sinatanga turnover mu kinyamakuru, ariko sindi mu gihombo. Mu gihe kandi nta gisubiwemo, amakuru avuga ko isi ishobora kubura amafunguro agera kuri miliyari 10 buri cyumweru kubera intambara yo muri Iran. Inganda zikora ifumbire mvaruganda zatangaje ko intambara yo muri Iran ishobora gutuma amafunguro miliyari 10 ataboneka buri cyumweru kubera ingaruka zo kubura uko ifumbire igera ku masoko.
Umuyobozi mukuru w'uruganda rwa mbere rukora ifumbire n'intungabihingwa ku isi rwa Yara Svein Toa Hollister yabwiye BBC ko gufungwa nk'umuhora wa Hormuz ari ikibazo gikomeye ku gutunganya ibiribwa isi ikeneye. Yavuze ko ibura ry'ifumbire mvaruganda rishobora kuzatuma umusaruro ukomoka ku buhinzi uba muke, bikabyara indi ntambara y'ibiribwa. Ibihugu bikennye byo bizahura n'ingaruka zikomeye cyane. Hollister yashimangiye ko ubifumbire ingana na toni miliyoni 500 ikoze muri nitrogen itari gukorwa ku isi kubera intambara yo muri Iran yafunze umuhora wa Hormuz. Svein Toa Hollister yashimangiye ko kandi kudakoresha ifumbire irimo nitrogen bishobora gutuma umusaruro w'ubuhinzi uzagabanyukaho 50%. Yasobanuye ko ingaruka zo kubona umusaruro muke zizagaragara cyane mu bihugu bya Aziya y'Amajyepfo, Afurika na Amerika y'Amajyepfo. By'umwihariko ibihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara isanzwe ikoresha inyongeramusaruro itari nyinshi n'ishobora kuzahura n'ingaruka zikomeye. Abasesenguzi bagaragaza ko intambara ya Amerika na Iran ikomeje gukaza umurego yazatuma ibiribwa bibona umugabo bigasiba undi. Kugeza ubu akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije kari hejuru y'amadolari 110 mu gihe mbere y'uko iyi ntambara itangira kari mu madolari 70. Igisubizo cya gaze ubu cyabonetse. Amakuru avuga ko uwo gaze yashiranye ahabwa iyo gukoresha mu gihe akisuganya. Uyu akaba ari umwihariko wa Tekera Heza App. Leta y'u Rwanda irarimbanyije imishinga itandukanye ijyanye na gahunda zo kugabanya ikoreshwa ry'ibicanwa hagamijwe kubungabunga ibidukikije no kugabanya imyuka ihumanya ikirere u Rwanda rwohereza. Ni imyuka rugomba kugabanyaho 38% bingana na toni miliyoni 4,600 bitarenze mu mwaka wa 2030. Ibi kandi bijyana n'ikoranabuhanga rigezweho ryifashishwa mu mirimo itandukanye. Ni muri urwo rwego ikigo gicuruza gaze cya Yes Shop cyashyizeho uburyo bwo kwifashisha ikoranabuhanga rya application ryitwa Tekera Heza App. Ishobora kandi kumanurwa icyo twita download kuri Google Play cyangwa se App Store, hanyuma ugasangaho serivisi zose zitangwa ku muntu ukeneye gaze. Kugira ngo umuntu ukora akazi kamuhemba make abe yabona amafaranga yo kugurirwa gaze cyangwa se yo kugurira rimwe gaze, akenshi biba ingorabahizi, dore ko n'ubushakashatsi bukorwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NISR ku bakora ndetse n'abashomeri mu Rwanda bwa 2025 bwagaragaje ko nk'abakora mu buhinzi ko bo abangaba babarirwa ko binjiza amafaranga agera kuri 408 ku isaha. Ni mu gihe kandi byagaragaye ko gaze yifashishwa mu guteka liquefied petroleum gas itigonderwa na bose kuko iyanyuma ari y'ibiro 6 igura 12,500. Iri koranabuhanga ryo ritanga igisubizo kuri iki kibazo. Ririho icupa ry'ibiro 3 ryari ridasanzwe riboneka aho ariho hose ku maduka atanga serivisi za gaze. Ufite Tekera Heza App muri telefone ye ashobora kugura gaze guhera kuri ibyo biro 3 rigura 6,500. Andi macupa usangaho akunzwe gukoreshwa mu ngo agura 12,500 ku biro 6, 19,500 ku biro 9, 21,000 ku biro 10, 25,000 ku biro 12, 32,500 ku biro 15 ndetse n'43,500 ku biro 20. Buri cupa rya gaze rigurirwa kuri Tekera Heza App riba rifite agakoresho gakora nka GPS Global Positioning System gatuma nyiraryo afashwa kurishakisha igihe yaryibwe. Ku icupa kandi haba hariho imibare yihariye y'icupa, hanyuma nyiraryo akaba yakoresha Tekera Heza App akamenya aho gaze igeze kugira ngo yitegure kugura indi. Iri kandi ritanga ubutumwa bumenyesha nyiri gaze ko iri hafi gushira, rikamurinda gushira bitunguranye nk'uko bikunze kugenda inshuro nyinshi ku bazitunze. Igihe umuntu akoresha Tekera Heza App ashobora kandi kubura amafaranga yo kugura gaze, hanyuma agatuma gaze yamugeraho agahabwa igihe ntarengwa cyo kwishyura. Ikindi kandi nuko ushobora kuba ufite icupa ry'ibiro 12 ariko ufite amafaranga make yo kugura iry'ibiro 3. Utanga icupa rinini ugahabwa irito uba wifashisha. Wabona amafaranga ahagije ugatumiza gaze yawe y'ibiro usanganywe utarinze kugera ku iduka.
Iyi application yatangiye gukora, iri kongerwamo uburyo bushobora gutuma ufite icupa rya gaze ashobora kongereshamo gaze anyuze ku kindi kigo kicuruza gaze bitabaye ngombwa ko ajya kuri Yes Gaze Shop. Amacupa y'ibiro 3 yamuritswe kuwa gatanu tariki ya mbere Gicurasi 2026 aracyari make ku isoko, akaba azagera mu Rwanda hose byibuze mu mezi 2 ari imbere. Umuyobozi mukuru wa Yes Gaze Ntibitura Jean d'Amour yagaragaje ko iri koranabuhanga rizanafasha ikigo kumenya aho amacupa ari, kuko amabwiriza mpuzamahanga asaba ibigo kumenya aho amacupa yabyo agiye aherereye. Muri Tanzania ho, iki gihugu kihanangirije abaganga baka amafaranga ababyeyi batwite mbere yo kubitaho. Guverinoma ya Tanzania yongeye kwihanangiriza abakozi bo mu rwego rw'ubuzima, ibasaba kutarangarana abagore batwite, ibasaba kubanza kwishyura mbere kandi amafaranga ya serivisi, mu gihe kandi izo serivisi bagomba kuzihererwa ubuntu. Ni nyuma y'uko muri Tanzania hakomeje kumvikana ibibazo by'abagore batwite barangaranwa n'abaganga, aho babasaba kwishyura mbere yo guhabwa serivisi z'ubuvuzi bari buhabwe. Ni mu gihe kandi uretse no kubishyuza mbere yo kubakira, ahubwo bitagomba no gukorwa, kuko kuvura abana bari munsi y'imyaka no kwakira abagore batwite kwa muganga muri Tanzania bikorerwa ubuntu. Minisitiri w'ubuzima muri Tanzania Mohamed Mchengerwa yavuze ko ibyo bikorwa bamwe mu baganga bakora binyuranyije n'amategeko n'amabwiriza igihugu cyashyizeho mu by'ubuvuzi, kandi bikagira ingaruka mbi kuri serivisi ababyeyi batwite bagomba guhabwa. Ikinyamakuru The Citizen cyatangaje ko mu mavuriro ya leta amwe muri Tanzania byagaragaye ko abagore batwite basabwa kwishyura amashiringi ari hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 30, abarirwa mu bihumbi 8 na 16 by'amanyarwanda, ndetse bagasabwa kwizanira ibikoresho nk'uturindantoki n'ibindi bikenerwa ku bitaro. Ubwo yari mu muhango wo kwizihiza icyumweru cyahariwe ubuzima muri icyo gihugu, Minisitiri Mchengerwa yagize ati: "Nta mugore utwite ugomba kwangirwa kwitabwaho bitewe n'amafaranga." Yongeyeho ko kandi abakozi bose batubahiriza ayo mabwiriza bazafatirwa ibihano birimo kwirukanwa ku kazi ndetse no kwamburwa uburenganzira bwo gukora umwuga w'ubuvuzi, kuko batakomeza kunyuranya n'amabwiriza ya leta yo kwita ku baturage bitwaje inyungu. Minisitiri w'Intebe wa Tanzania Mwigulu Nchemba yashimangiye ko amavuriro yose agomba kwakira ndetse no kwita ku bagore batwite nta yandi mananiza cyangwa se kubasaba kwigurira mbere ibikoresho byo kwa muganga. Yavuze ko umugore utwite agomba kwakirwa ako kanya nta yandi mananiza. Itegeko rigenga ubuzima ryo muri 2007 muri Tanzania riteganya ko abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 bagomba guhabwa serivisi z'ubuvuzi ku buntu. Ariko kandi haracyari ikibazo cy'uko ridashyirwa mu bikorwa neza mu bice bimwe na bimwe by'iki gihugu. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko hakenewe gukaza ingamba zo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko, kugira ngo abagore batwite babone ubuvuzi bwuzuye kandi ku gihe, batishyuye amafaranga batagombaga kwishyura. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho Trump yasabye Chancellor w'Ubudage kureba ibimureba. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibukije Chancellor w'Ubudage Friedrich Merz ko yakagombye kwibanda ku guhagarika intambara muri Ukraine ndetse no gukemura ibibazo byo mu gihugu cye, aho kwibaza ku ntambara iri hagati ya Amerika na Iran. Ibi Trump yabigarutseho ubwo yasubizaga ibyo Chancellor Friedrich Merz aherutse kuvuga ko Amerika yandagajwe na Iran, kandi ko ubutegetsi bwe budafite uburyo buhamye bwo guhagarika iyi ntambara. Trump abinyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social kuwa 30 Mata 2026 yibukije Chancellor Friedrich Merz ko adakwiye kwivanga mu makimbirane ya Amerika na Iran. Kuva intambara yo muri Ukraine yatangira muri 2022, Berlin yabaye umuterankunga wayo ukomeye, aho yoherezaga intwaro za kirimbuzi muri Ukraine. Mu cyumweru gishize Trump yavuze ko kuba Chancellor Friedrich Merz atekereza ko ntacyo bitwaye kuba Iran yatunga intwaro za nucleaire ari uko atazi ibyo avuga. Muri Werurwe 2025, Chancellor Friedrich yavuze ko intambara ya Amerika na Iran igomba kurangira bwangu. Ibi yabivuze nyuma y'uko
yari yanze ko Ubudage bwitabira iyo ntambara, agaragaza ko atari iy'umuryango wa NATO. Trump yashinje ubuhemu ibihugu byo mu Burayi bigize NATO kubera ko byaranze gushyigikira Amerika na Israel muri iyo ntambara. Naha dusoreje amakuru yacu ya Byagenze Bite Today. Amakuru mukurikirana buri munsi, niho Rebu Mwindaje.